Pozdrav ekipa! Kao što sam u prošlom videu obećao, napravit ću recenziju bežičnog kontrolera ukoliko budete zainteresiranih. Pa vidim da ste zainteresirani, pa izvolite recenziju, naravno poslije introa. Prije svega, pohvalio bi kvalitetu izrade koja je na nivou, plastika je vrhunska, dobro leži u ruci, znači idealno za moje ruke. Što dobijemo u kutiji sa samim kontrolerom? Dobijemo holder ili držač za mobitel, dobijemo dongle na 2,4 GHz, dobijemo kabel s kojim možemo koristiti naš kontroler žično ili ga možemo napuniti, dobijemo izvrsne upute i naravno dobijemo kontroler. A kutiju bacimo u smeće. Jer garancija u Kini je može se misliti. Ukoliko želite koristiti vaš mobitel kao konzolu, preporučam da smontirate ovaj holder. Znači ovaj gornji žičani dio jednostavno se otvori, pritisnemo ovo dolje, pozicioniramo da se ove žice nalaze između tipaka, malo pritegnemo, umetnemo uređaj, zategnemo ovaj plastičan dio i to je to. Već sad izgleda kao neka cool spravica. Kako povezujemo? Vrlo jednostavno. Znači prva stvar koju treba napraviti je upaliti Bluetooth. Upalili smo Bluetooth. Sam kontroler ima dva moda, mod A i mod B za Android telefone. U A modu možete ga koristiti kao i miša, što ću vam demonstrirati, a modu B je samo kontroler. Znači pritiskom istovremeno na tipku A i Home, stavljamo sam uređaj u scan mod, preskenirat ćemo našim telefonom dostupne uređaje. Evo ga, našao je GameSirovog S3 kao tipkovnicu. Kao što sam spomenuo, evo da ćemo demonstrirati kako možete ga koristiti i kao miša. Znači tipka Select i X. Kako se kontrola zapravo ponaša u igrama. Evo pokazat ću vam. Znači game controller piše da je GameSir G3S kao što vidite. Znači vidite kako ja trzam znači on prenosi odmah, znači brzina je strašna. Zapravo nemate osjećaj da uopće igrate igru na mobilnom uređaju. Znači jedna od omiljenih igrica mi je bila Mortal Kombat. Naravno, kombat. Raiden. Možemo ga je blokirao. Evo kako je ovo ušlo, nemam pojma. Tako. Mislim da se dosta pokazao svoje umijeće. Ako vas zašifciraju osjetljene tipke, znači vrlo jednostavno ih možete ugasiti. Znači tipkom na L1 i R1, 5 sekundi istovremeno držimo.
tipke su ugašene, ali naš kontroler je dalje radi. Tako da, vrlo je upravljiv. Ovaj kontroler pamti zadnju povezivost. Recimo ako ste ga uparili s vašim PC-em, moće ostati u modu za PC. Znači ne morate ga stavljati u scan mod. Android Box možete spojiti na 3 načina. Možete Bluetoothom, možete 2,4 GHz donglom, ukoliko nemate Bluetooth na vašem Android Boxu, ili možete žično spojiti. Kako spojiti ovaj kontroler sa PlayStation 3? Vrlo jednostavno. Znači tipka Home i Turbo. On je sad u scan modu za PlayStation 3. Nažalost nema PlayStation 3 pa vam ne mogu demonstrirati. Znači što se tiče povezivanja na naš PC, znači procedura je vrlo jednostavna. Ovaj uređaj koji smo dobili, ovaj USB Bluetooth dongle, jednostavno priključimo u naš PC. Naše računalo će ga prepoznati automatski kao GameSir G3S 2.1 u mom slučaju. I još je potrebno upariti naš kontroler, tipka Home i X. I automatski će biti uparen kao Xbox 360 kontroler za Windows. Bitna stavka za ovaj joystick je što ga prepozna kao Xbox 360 kontroler je što većina današnjih modernih igrica dolazi sa podrškom za Xbox 360 kontroler. Evo, pogledat ćemo u opcijama da li je naš kontroler podešen. Znači Controls. Evo ga, prepoznao ga isto preset 1 Xbox 360 kontroler. Kao što sam rekao, po defaultu kuži ga kao prirodno nativni. I možemo probati. Ajde, probat ćemo voziti sa Skylineom. Može Race. Opa. Znači force feedback radi fenomenalno, vibramotori su fenomenalni, znači čim dođemo na neku krivinu, neku uzbrdicu, neku travu, osjetimo vibriranje samog joysticka. Znači, kao što vidite, odziv je fenomenalan. Opa. Ja baš nisam neki gamer. Vidite kako mičem. Znači, on fenomenalno reagira. Evo gas, rikvrc, gas, fenomenalno. Znači, lijevo, desno, bolest. Odzivna kontrola je instantana. Ako mene pitate biste li trebali kupiti GameSirov G3S kontroler, odgovor je svakako. Znači za kontroler koji ima integriranu bateriju koja traje 15 sati, za cijenu od $25 ne možete sigurno bolje proći. Znači kontroler koji ima punju bateriju, koji traje do 15 radnih sati, mada su ne pisali 18. Ako neko uspije dotjerati do 18 sati, molim vas da mi javite. Kontroler koji se može spojiti na vaš PlayStation 3, koji se može spojiti na vaš Android Box, koji se može spojiti na vaš mobilni telefon i koji se može spojiti na vaš PC. Strašna stvar. Znači za $25 ovaj uređaj svakako vrijedi svake kune i svakog dolara. Topla preporuka. Link za nabavku vam je dolje. Molio bih da se pretplatite na naš kanal, jer po novim pravilima YouTube-a, znači moramo imati minimalno 1000 subscribera, ja sam negdje na pola puta, pa bilo bi lijepo da se pretplatite i da nas bude što više. Dragi moji, ukoliko vam se svidio ovakav tip videa, zapravo ako vam se svidjela ova recenzija, molio bih da
lupite dolje like, da se pretplatite na kanal i da komentirate ovaj video. Što vam se svidjelo, što vam se nije svidjelo. Ako imate neku napomenu ili neku kritiku ili neku pohvalu, slobodno napišite dolje u komentare. Volio bi to čuti od vas. Hvala vam još jedanput što ste tu. Vidimo se idući puta. Pozdrav!